Zašto su profesionalni alati skuplji od amaterskih? Profesionalni alati sadrže kvalitetnije materijale kao što su metal i plastika i samim tim su dugotrajniji i kvalitetniji, dok se kod amaterskih alata gleda isključivo cena, a cena snižava kvalitet materijala i samim tim mnogo kraće traju. Amaterski alati su napravljeni jednostavno za neke povremene potrebe. Drugo, profesionalni alati su mnogo precizniji, recimo primjer od keramičarskih mašina za rezanje pločica. Dosta je preciznije za profesionalnim alatima, dok se to kod amaterskih alata klima, trese, neprecizno, krivi se pločica i tako dalje. Treće, firme koje proizvode profesionalne alate mnogo novca ulažu u istraživanja, kreiranja novih alata. Oni istražuju sve u najsitnije detalje kako bi olakšali da alat bude što jednostavniji i lakši za rad, a da pritom traje dugo, da bude precizan i jednostavan. Četvrto, profesionalni alati su specijalizovani da odrade pojedine zadatke i samo za njih. Recimo konkretno kao